Assalamualaikum kaum saudara, salam semapa di dalam syair. Salam ukhuwah lupa mulia, sambon saudara ngon ikhlas hati. Yan, kahnya kam lailam. Sambung laju lah. Sambung laju lam. Gino tapola malai dah macam. Menggantor raja. Setiawan. Setiawan. Gue kirim judul syair Menggantor Raja. Menggantor raja. Raja menggantor. Oh, kita tanya lewatnya. Nyo Setiawan syair drone katu kuno dengan judul Menggantor Raja. Ne dengar lun tuan macam. Assalamualaikum kaum saudara dutun ngon kuda bunda ngon abi hajat lun rintih si barherika lun karang sastra seni tradisi Allah lun puja wasidro yang esa rahmat sejahtera ketanya gebri selawat salam lenyan saudara Rasul mulia Muhammad Nabi mate nang tiwarakan ejong lawah duha melawan dua ngon mirah pati judul ulun boh lona ratu nika rap ganto raja wahai akhir ya na urang ibu pegau Oh, ni. kalau ibu pegau mah nama ngak Saya tak pegau. lon putra hajar ada cerita letan pemirsa bak lon gusudi kakun bepadat wate karika cicukeh raja wange dek septi pemegsu judul rap ganto raja simak sedara ulon cirawi bene pemaah aloh ngon gasa dendam dron bekna ku adik septi meganto urakan meganto masa lain cerita lahilam negeri uronyan kaluh danyo pilkada meganto raja pemimpin tinggi. Betul. Ya, rupaji masalah. Oh, Ganto raja. Gantor raja kau tu. Raja Nanggro. Raja Nanggro. Ya, jino. Ne dengar Setiawan yang nainan. Nah, Pak Lantago. Nah. Harapan rakyat sabat dan dua hanya sejahtera Nanggro tanah ia hana ge harap di mekap buya kon harap dana peng penuh guni sebab tak kalon kon habagura nyan realita sino terjadi bean peng jajan jembatan raya peng masjid pina yang dikorupsi cukup kawan Gawat dah jamunnya. Terubak Pengen masjid. Mutuji tim jauh Paji dua udah tangkura raya sedih lon baca berita umi letat pemimpin gasian etika tujuan saja perkaya diri cit hanjut guhu mata-mata de rupiah cit laju terbeli di kamu rakyat bahkan bersubra tetap kerja menapsi-napsi yang urang mekat bak sukat saka kamu di desa bak pula campli catok bepah go tajam ngon mata abeh perkara bak kamu tani tengoklah anak perleh Nak perlu catok bekong. bekong kapah Mata berair.
Menyona lumo yang tapulara barona baja di urang tani harap ke janji bantuan hana lam gudong raya pupuk subsidi tak dengar nyogah lepatan kaya Aceh mulia terus luar negeri rupaji dongeng hana bak nyata rakyat lam desa peh asam jampli diticim jampo dawuk medawa mepeh-peh dada pekek ke didi ulun boh contoh saboh yang nyata dan leh kerja waduk tampung iya Waduk golong tu. dengan tu tak agaknya mana leh alam ah Ya. Nyan wadok maheng hopeng kanuba sabelam haba lam tahun ini tukim le rakyat negeri ia saka tapi kerja hana mepasti oh matedih ngang kan Oh, berat. Wahai pemimpin yang gantor raja amanah jaga bina kelai nebina nanggro jina pun mula bek sapu tanah cuma bak piti ya yang piti miti lagak tak orang yang kan buat kahana Bol. Dan baju. Bele paciret dron ja putaba kakadar luar sa nyoka tun tinggi harapan kamu rakyat lam desa dakhan sempurna buekna nemubi Bang Ilham Sunjai napaka dua daek raja dengan Bang Septi nyo soal partai dan tenang saja tak bentuk dua partai terasi yang kamu cukeh ke Ilham juga boh kajiwet mupalen haba pemimpin bangsa begen Allah beri beekeh makmu Aceh sejahtera di Aceh bekna yang tim korupsi ono ke jae wahai pemirsa dalake doa bak sidro Rabbi sama ta dukung Aceh tabina Danoh mulia Bumo Serambi Wassalam Septiawan. Jadi mudah-mudahan saudara-saudara ulun tuan memang hayu-hayu cai yang katruk keno memadum god-god ke kadang le urang yang kadang ke. Ya. Nah, jino tepolo mele per itu. Jino ata muklis Kopdar. Judul di Nasib di rantau. Nyan nyo god. Nasib di rantau. Oh, nyo bagi urang-urang yang jak merantau penting cit. Ya. Jadi syair mukhlis Kopdar nasib di rantau. Assalamualaikum kaum rakan ro salam busampo adun adoa ubena sahabat kerabat rampo salam lun sampo agam ngondara mekusut hati cae malamnya ulun tes ujo mepadum banja hasrat lam hati cae musago kurang meranjo meahlun pinta bukan hayatan radat lon pupa mantong mecawa ulun mereka bukankah hebat riwayat lon rampo lon ujo lon cuba salim haruman hunyan musiga rakan sinarau tuhangon muda damong calitra rika sinalo tulih ngon jaro kalon ngon mata Betul. tulih ngon jaro
bulan 15 cudangan baga syahya mutala penguh udonya siralon duduk jurut kerampa kenolon cawa dalam sastra watelon ingat mekaran kudra hudep dinanta jeongan pama watelon fikir hati sang kacau sedih hatinya memacam teka wate terbayang bak sang ia ceka sampai lam asa bak sang tandaya wate terkenang goyang sang asa ingat pemada hidih lam desa ia mata jitron tutung lam asa malam ngan urus sedih lupana hanya tak bayang menan ke sampah sedih hatinya tu ingat pama pula mak megang ikut cukup tak nasib udep diranta memacam bagau sampai merasa susah ngan senang petimang kudra kadang meurat tijauh ia mata kadang hanabu tak usi gogo kebucan ura kadang poh dua mejan kadang dua lamprut dan asa kebutan belau citan belanja mejan kadang grawat cerah ura mejan si gogo ke ia pihana tajud ke lake nibarakan ro si godo go jitem perasa lebih ni baknyan maleta puto ingat ju kedro saban kerja menan ke nasib hudep diranto malam ngan uro lileh ia mata dalam seminggu katujuh uro mejan si gaga ke prepihana hana tadua petunang asa sabe tiap ura dalam usaha kadang wategra lupa mempalawa suah kap giga tengah kerja cot ura timang mejan koh busa kadang dijara tali medaya badan piluma tengah buat jara ro mutala jitran bak muka hanya tapio golong watewo walau badan ro lumah anggota menanku nasib hudep di kamo tanya lamaran to berayuk sabar sabar ayat tat butat mucawa ingat nasib dro wangi sedara kadang malam macam dumbaga mejana roh temu ingat ke pama sabab di gampong rihon pamadra anu diranta hudep merana ki banta pegang nasib diranta masing ingat ro ada penarata danu jak balik kedeh danu golom truk tempo kepeng pihana mungkin kono rampo si talo kadang mucawa Maahbu sigra maklum erakan
golong god meho bagian rampo mantong lun cuba bait baake penutup rampo maah ulunyo kadang nagasa laju wasalam kalam pusampo kasep ku ono karangan rika tapa joranu kamirah gigawa nyota kabuso tunte binasa muah budaya kalam lenhino ba akhiram po sulut sohaba Allah Tuhan sedih ni ada yang baca ni kan sedihnya nanti berita dalam dia. doa macam-macam Mukhlis Kopdar Gampung Atuk Pahlawan Dusun Labui Banda Aceh Banda Aceh.